Kani gadega Pati CCTV. Car flight trek mentau banai rumpang ki pajba nong song snong jong ki arteli ki snong riboy district ki layo ya kasurok ya ka papaka pat kini ki snong ki dai ka snong umkon pa Germanai hakani ki singi nong ai buj barang ba jong sarkar jela Dr. Didi Lapang lalit pili pajba ya kasurok umkon Germanai ka bujingai kilometer ka surok rong ka badang snat mai ka layo nakatanat piludi roads hakajinglot ka bakot siklor tingkatam hakani ka jo ka singi Dr. Didi Lapang lalit ban pili pajba ru iki arteli ki yeng song jingalang jong snong Germanai kawai na kini ka dai ka community hall pat kawai pat ka dai ka yeng sang kentai ki blayo lingba ka scheme SRWP jong ka MLA scheme hakini ki jingalang lai don ka ru block development officer jong ka umling CNRD block uba RKBQ chairman jong ani hi ka block uba men makri urang ba snong ka snong Germanai uba Bios Sakra urang ba snong ka snong umkon uba Lawrence Malai political secretary jong Dr. Didi Lapang uba Meral Bonds EM ki officer na katrat pildi pat kinong snong jong kani kathan dan le habang ikwa ba bobon kinwan ide banya sanlang batki mde ban long tang ki mara po jong no lawan unong khai yang ne muhe awai ula ban long khase ula bomde khase tengim de ban kim sim rei ide ban long kanrat hi mangi ping sultanat bakidang don kishnong balong kanrat na de juslang don kishnong bakilong mara hapo je majon ni manapa tapi pani ka development pide bedon kabor dan kami development. Hai panu slok piden long pen kama pi. Sultanat mene bedon bawang ni gladon kali jibun. Badai badiang chatai sha songkon na bomra banu sane. Kamut ta pun hane. Nga sultanat ke septing galong yo pio surok. Kali barong kimde jong pi. Deteng naba labunong kenong khai, labunong kenong rute, labunong kenong berthi tek no siap jong pi. Laban thi to kayeng yo pi. Pilong kanong way halaga jong rupe pilong kamrao halaga jong pula wat di plumare kanok siya dupi pilong kit nang sakama pilong tag refugee marga tawale na siya burom ya ga jinglong jong ki marga Kani gadega Pati CCTV.